abatura bahire kwetumbuita kwabo obabire nibakire bitara bya sora okurwo Munyambabazi Cohen amanya Champene wa Champene Foundation. Tumushubanya omwatirwa rubare kunuya kababire bariyo abatara burese umuchoka kiti cha Nyavari nyesikangu na ndeko mborayona yekwachira transforma yite kafaha na ina chizo chitu Nyavari tukiwa muirma beti umanyechi okochiteka kechi chikiziro buna kumazima munchirize tumutero mungu arumu Robert Munonga ekotukoriye bobati yo muirma Bwayima yo kurura nduru n'obusasi bw'abatura Munyambabazi Cohen amanya Champene ahire town ya Nyabare ebitara bitano bya sora okwera aha mwirima. hatabaze n'abakizo bacekereje kubahwa kitahereze kubaho abanywano banje badida si pasi ya si bantere sumunyabura we twafa ntumwitwaki ngo odagayi transformer efiri konga kanso natugira tindi aha ebintu zakora naheza kuba member wa parliament nizagaraka ntayimuzingamu Echine town ya Mukago okwebwe bitara bya sora okuruga mu Champene Foundation gasha kwa Abraham Muganzi.